Lupa crore ahum lum chang na saba lay maram irengbam area water supply scheme ngasi PHED Minister T Manga Wi-Fi na sangakre. Amadi More de Layriba Trade Center nong yure mari lainaba singna yengsindre. Kurumzari mideng tabiriba singbu taram nokchari pau sanduk na pizari. NLCPR funding makada lupa crore ahum lom chang na saba Laimaram Irengbam area water supply scheme haunabi matung inna PHED Minister T Manga Wi-Fi na sangaduna ising piba haukre water supply scheme asina Laimaram namoi khol hainobok amadi Irengbam gi praja lising tara henbada pung kunmari chupna ising pi na pandam thamli ngasi water supply scheme sangabagi thorum aduda Forest Minister I Hemu Chandra MLA Dr I Ibohalbi Additional Chief Secretary W. Hensing, PHED Chief Engineer H. Shunil Chingba Mui Kya Nasaruk Yaki, Forest Minister I. Hemu Chandran Haikibada, Ising Marang Kain Fangnana Buhonabada Uwa Sing Miamna Yokhat Biu Haiki, MLA Ibo Hanbina, Kendra Sigi Ising Fangdriba Mapam Singda Ising Fanganaba Torang Pai Khatpa, Lushilakle Ngasi Sangariba Water Supply Scheme Asigi ising liter lak ahum chanba reservoir asiga chop manaba reservoir ama department ki maikai digi sabirabadi atopa khul singda su ising piba ngamgani haina PHED minister gi pungnik chingsinke PHED minister ti manga wifi na water supply scheme asi matam chupada sizinaba yanaba village water and sanitation committee da sinaduna thabak tawhangani makha tana paikhatpa yabat thabak sing paikhatkani haiki adoi ko engineer singa kan na hodona si water supply scheme si success hoibani na dedicated aduga jemba chungba tandaba ekoi gi Dr. Ibo Hanbina masi credit sima yam chawna ma gi lei adunina sigumba ekoi gi raja gi damakta hard and soul thabak toba leader haibisi yam tangani Lupa kaya changna sakhiba Manipur gi border town oiriba More Trade Center asigi mafam kyada nong yure mamang thangba building gi saruk asisu nong manoma gi fibam sokse lakli Trade Center asigi first floor da VIP amadi VVIP yauna yumthang nariba Myanmar gi official kaya laktuna aruba mifam kaya pangthok nariba mafam asida nong yurabasu hauzik fauba Manipur sarkar gi mari leinaba authority amatan yengsindre Mifam pangthokpham oiriba first floor gi saruk ayamba nong yubana floor da ising tungsinduna leire ceiling gi saruk ayamba kinthare mafam kayada nong yubadagi isang kasanba yaure mafam asida mifam pangthokpa yauba lakpa myoi kaya khudong sadaba kaya mayoknari Manitkona Trade Center asi convention hall amadi stay facility asi sakhibani convention hall asi matam amagi industry minister oikiba TH Devendra amadi Power ki Minister Oikiba Punjathang Tonsing na ing listing aniga ahum gi September gi tang kunda sangakibani. Person with disabilities singbu matamga chunaba gyan losing laihanna bahanba laitana hotnari haina Social Welfare Minister AK Mirabai na ngasi Tagel da laiba Ideal Blind School gi nifu humdoi shuba mapok kumon thoramda phongdokre. Thoramadu da Social Welfare ki Director L Nabakishore, Joint Director K Surender Sisak Person with Disabilities ke Commissioner Dr. R.K. Kumar Jitna maruiba myuising oina saruk yaki. Blind School amasung Deaf and Mute School gi mamang chahi amasung handak chahida metric pass tawkraba mahiroi singbu pungning thogatki. New Delhi da pangthokhiba taramathoi shuba National Sports Meet for Blind da saruk yaraba mahiroi singsu okay Minister na Blind School amasung Deaf and Mute School da computer set amamam khudol tamki. Mahang na makata na haikibada disabled singda akhanaba scholarship piduna lairik tambada tengbang piri parikya khudimakta minute kun ahenba matam hapli thabak changbada chada ahumgi kota piri disabled singnasu honaba leptrabadi mai pakloidaba leite haiki tongan ba department singda matam gi ekoina lairiba thabak inkhang happa matam dasu 3% reservation ase department asinadi 3% haiba yengdana aikoina leiba brain press ki ai functional oina ba staff hapadaju ayamba same percent aikoi ayamba happy haina lobu yai asumna
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ 3% ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯣꯇꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯇꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛ ꯐꯣꯡꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠ ꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤ MA ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯀꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯍꯨꯗꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ngasi mahaki mayum larik yengbam laikai da pangthokre tongan tongan ba mafam kya dagi lakpa mioi kya na saruk yakhi Amaromda Robin Hood na laikhidabagi chahi pharakpagi thoram asi lamjing maira khudung inbal lupna sinduna singjumai thongkhongdasu pangthokre thoram aduda ILP gi khongjangda achauba thodang lauriba kaisum sangda leiriba KH Ratan gi yaifanabagi damak changsilliba khongjang busu mai paknana balup asina ishorgi mafamda thongnikhi Jennings ki all non-regular employees association na Contractual staff singbu lakliba tang taret phawgi manungda regular tahandrabadi makhal makha kayagi khongjang changsilagani haina association gi mioi amana phongdoragli ngarangdagi hauna khongjang changsinba hauriba asida Jennings authority na thawoidana leithokli association gi wafam tadrabadi makhal makha kayagi khongjang changsilakpa asida afafatagi daita Jennings authority na pugodabani haiki Sida tabi ragadi akoina sida jenim sida akoi public ka tang tare phaugi akoi sisol section singini sida kai masum tabi ragadi akoi public curfew ko sida jenim only campus sida khata da akoi public curfew lausokani hai ridilong tabi ragadi akoi si importance sida akoi sum tabi ragadi akoi hunger strike phau sangjil akoi akoi sum leji adu akoi matam kuding da strike changjin ma matam da akoi violence soiba akoi kainta akoi samjin jaroi akoi yaringe akoi peacefully akoi amna akoi gi phangmon thokwa hasin video hai na akoi sum protest tawjari fibam da akoi khidi akoi resolution lawjari Tha sigi tang manga dagi taret phauba UP gi Deradunda Myanmar boundary tax ki level gi mifamama numit humni chupna pangthokadaba mifamasi India gi oina survey general na luchingani mifamasida Manipur gi oina Myanmar ga thangnaba mafam sing khanghalaknaba external affairs minister na Manipur government ta Indo-Myanmar ngamkhagi chayet nariba sigi chapchaba report pikhalaknaba khanghalakre maramaduna ichamna Manipur government ta chahi asigi February gi tang 16 ta Manipur gi chief minister deputy chief minister amadi matamadu gi political party gi luchingba oikhiba MLA RK Ananda ichamna Indo-Myanmar border da Myanmar na lam henjilakpagi marik chumba report amadi video ga konana pisinkiba adu handak phamgadoriba mifamasida puthoktuna khanabiu haina ichamgi president M Rajendra na ngasi Pamuishinga unaba amada phongdokre mahakna makhatana phongdokhibada ichamna Indo-Myanmar border gi lamgi chayet nariba asigi matangda matam pumbada leptuna leigani haina phongdokhi government na asengba report ro thabiri har kanda akoigi yener ga leibo survey akoigi Indo-Myanmar boundary chanden ukhul bawgi de chaina na leibo issue sing se loisanna ba man government na mari chumba report ro thabiu haina akoi ichamna appeal tawjari aduga loina na haiwe koina masida thamjari pillar number sing se masigi de makta ichamna chap chana evidence haibde khone kilometer ani lamnai ahum lamnai mari lamnai na piriba akoina matamda akoina pi submission tawgi yaw kiba khenariba distancing du ko chap chap ichamda akoi evidence leijai matamda survey india na tar brahmagi mioi lakum matamda akoina hanagi process sida leiramani habdo akoina manipur government amadi manipur miyam soptana ba ichamna madugi amta akoi sem sadun lei
Manipurda yelhomi kanana bill ama pass tawgadawri basi miyam loop sing na pikhanarapa apamba warol mot amadi warep sing draft bill copy sing adu hill areas committee miyam loop sing JAC Churachandpur ga khanaraga anoba bill house na pass tawbiu miyam na yanaraba bill ama house na ohellaba matungda state sarkar na house ta puthokpiu adugumba bill adu pass tawbada ek on bada ayat lairoi एक ओन यागनी हाइना अपुनबा लमथबाल लेट लंगथबाल मंत्री खोंग लंगथबाल चिंगथक चिंखा कबुयम सुंग फुरा मखोंग नंबुल मपाल ILP डिमांड कमिटीना थादोरप चेरोल मन खंगलगली मरक थना तेन ब्रेम तंग लौजरी मसी अवांग नोपोकी अहानबा TMT बार्स इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री असी 1993 की दिसंबर थादा लिंखत चखिबनी साइजी TMT बार्स असी जर्मन टेक्नोलॉजी न साजबनी साइजी TMT बार्स असी अवांग नोपोकी इसिंग नुसित का यामना चानै अखोइना युम साजबदा TMT बार्स असी सिजनजै साइजी TMT बार्स सेंगत सागरप खुदिंगमक अखोइगी मरुप जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोगथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु लेंगसिन बिरओ शर्मा ऑप्टिकल्स बीटी रोड इम्फाल ना स्पेशल ऑफर पीजबगा लोइना हौदोकचरे लेंस खक्तमक लेगदबा स्कीम मसी पाम्बी बसिंगना इसागी मिट कचानब फाइबर लेंस अमा लेबिगदबनी अदुगा अदोमगी अपाम्ब फ्रेम अमा फ्री दे पीजगनी खुदोंग चाबसी लौबियु नसिमक लेंगसिन बिरओ शर्मा ऑप्टिकल्स ऑपोजिट जॉनसन स्कूल बीटी रोड इम्फाल मियाम की नुआइरबा पाउजल मथंगदा दोमना दिल्ली चटपदा लुक एक्टिव हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ना मियाम दा एयर कंडीशन रूम्स एथनिक कुजिन अमसुंग टैक्सी की खुदोंग चाबा थम Please contact 0999055302 or 0982181943. Look at these hospitality services. Assurance redefined. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, thu naba na singbada sinaba yarba, lipsap drupna puthok saba, Oza. अमुका न ताम नक्चरी याइरिपोक पुलिस स्टेशन की मनुंग चनल लैबा याइरिपोक बिष्णु नहादा चही हुम्फु हेलबा अहल अमा मसागी युमदा थौरी यान्दुना सिरमले हाइरे लैखिद्रबा मियोय अदुदी कैसाम रघुमनी याइरिपोक एडेड हाई स्कूल दा हाना हेडमास्टर ओइरमी हाइरी अमदी महाक बिष्णु नहा यूथ फेडरेशन याइरिपोक की फाउंडर मेंबर सुनी हाइरी ngasi ayuk pung ahum makhairum tarakpa matamda imung manung ki miyoy singna mahakna thori yanduna siramba adu thengnarakibani नंबोल मखा लेकाई की लंबी एसी मतम सांगना सेम्बीदना लाकपा अदु हंदक सेमगनी हाइना नुंग खरा चाइथोकलमलगा मखा ताना सेमखिद्रे मसिना लंबी एसी चलीबा मियोय क्यादा चाउना खुदोंग सादबा मायोकनरे मरी लेनाबसिंगना अथुबा मतमदा मिडियंग चंगबीदुना लंबी एसी मपुंग फाना सेमजिनबियु हाइना नंबोल थोंखादगी थौनाउजम संदीपना ISTV न्यूज की मियांगी खोलाव पीपल वॉइस दा फोंदोरकले ngasi people's voice ki mateng lokjaraga haijening wakfam di nambol kendra gi manung chana leiba nambol makhal lekai hairiba lambi asi chahi manga taruk sura fawa koilas sumtha thadan leiramba adu tha ani hum gi mamangda koilas tha ani haina torom laga nung khara chingleba khara chasilam laga tokre lambi asi nambol kendra gi MLA amagi mayung amadi lekai chatpa yaba lambi ni lambi asi athuba matanu simjan biu nambol makhal lekai bu nungsi biu nambol kendra gi MLA busu people's voice ki mateng lokjaraga pungning chisinjari अमरोमदा इम्फाल सिटी की यामना मरु ओइबा लंबी अमा ओइरिबा वहेंगबम लेकाई दिगी कैसामपात फाउबगी लंबी एसी मरी लेनाबसिंगना यामना तोइना सेमख्रबसु क्वालिटी कंट्रोल तौदबना सेमबा लोइखिबा कुइद्रिबा लंबी एसी की मफम क्यादा अचौ अचौबा कोंकुट क्या लैरे लंबी एसी चटलिबा मियामना चाउना खुदोंग सादबा मायोकनरे मरी लेनाबा केंद्र की MLA अमदी ऑफिशियल सिंगना ngasi फाउबा मियेंग चंगद्री ओइनाम कबुई थोंग हाइरगा सुखंगनबा इशाल लंपाक्तगी मखा ताबा लंबी एसी ngasi
ओइनाम केंद्र की हाने की मिनिस्टर ओइरंबा एल राधा किशोरना नुंग गाड़ी यांखैरोम थादुना लंबी सेमजिनख्रे लंबी सेमजिनबगी थबक असिदा लमदम अदोंग की इमा इबेल क्याना सरुक याखी लेकाई की नुपी अमना फोंदोरकपदा लंबी एसी मतम कया की ममांगदगी नोंग खजिक्तंग चुबगा इसिंग थुमजिनबदा चतोक चसिन तौबा यादना लेरखिबनी मियाम की अवाबा असि खंगबिदुना राधा किशोरना मतेंग पांगबिरकपगिदमक थागतपा फोंदोरकली मियाम की अवाबबु कनबिरिबा श्री लाइसम खोगी राधा किशोर सिंह मतुंगदसु मंगोल ओइबियु हाइदना लाकदब मागी पुंसीदसु नुंगाइबा याइफबा चावखतपा मंगोल ओइबतना मागी ओइरसनु हाइदना अइखोगी नुपी मयाम की माइगैदगी माबु बोर पिजरी टॉप अमदी मोयरांग कंपू अने की मरकत चटलिबा तिनसित रोड असी यामना फिबम सोगले ngasi फाउबा मरी लैनबा सिंगना येंसिनबिद्रे मसिना मरम ओइदुना लंबी असिदा चटलिबा मियामना चावना खुदोंसादबा कया मायोकनरे अथुबा मतमदा मरी लैनबा सिंगना मियेंग चंगदुना लंबी असिबु सेमजिनबियु हाइना लमदम अदोंगी मियामना अपील तौरकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग विद्या भारती संस्कृत शिक्षा संस्थान संस्कृति भवन कुरुक्षेत्र हरियाणा अनि की तेंगबांग लोइनना शिक्षा विकास समिति मणिपुर अमसुंग बाल विद्या मंदिर कक्चिंग खुसमनदुना मियोइबगी पुंसीदा हक्चांग फना थंबदा योगा की थौदांग हाइबा हिरमसिदा वर्कशॉप अमंगसी कक्चिंग मयाई लेकाइदा लेबा मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे कक्चिंग की अकोइबदा लेबा महिरोय चंगा हेनबना सरुक याखिबा थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर एन राजमोहन बाल विद्या मंदिर कक्चिंग की प्रेसिडेंट नावरेम मुनाल मैतई अमसुंग बुबोन टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन नावरेम नवचंद्रना मरुओइबा मियोइसिंग ओइना सरुक याखी मणिपुर अमसुंग मणिपुर की वांगमदा सखंगलबा स्कूल कॉलेज अमसुंग इंस्टीट्यूशन सिंगदा मही तमलिबा ओबीसी महिरोइ सिंगना लिसिंग अनिगा तरा तरुक तरा तेरेट की ओइना प्री मैट्रिक अमदी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दमक डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस मणिपुरदा लाकलिबा अक्टोबर की तांग अहुम फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइना एमओबीसी की डायरेक्टर न खंगलकली मरुइबा पाव अमुकन लौबिरसी लुपा करोड़ अहुम लोंगचंगना साबा लैमराम इरेंगबम एरिया वाटर सप्लाई स्कीम ngasi PHD मिनिस्टर टी मंगा वफैना संगाख्रे अमदी मोरेदा लैरिबा ट्रेड सेंटर नोंग यूरे मरी लैनबा सिंगना येंसिंद्रे मिनिंग ताबिरबा सिंगो अमुकन खुरुमजै